andite tun haray arbitre no inne ka pular nya wowo monni on senditowo ɓoyɗaki kono arbitre no inne ka pular nya wowo. Ballon d'or no inne ka pular mullere kange. Ballon d'or no inne ka pular mullere kange. Haray trophée no inne ka pular warge. Warge ko ɗum woni trophée ka pular. Trophée warge. Ballon d'or mullere kange arbitre nyawowo. Haray ko ɗum no jabande landal ngam sakkiti wadde ɗo musidɓe men min ka hoore laaji. Seeru Girassi folali hikka ka mullere kange. Musidɓe jame kisi woni moɗon kala ka wonirɗon haray hiwri kamɓe landi kistana ala moɗon ɓe wirni jam onon e ɓingude moɗon kala ka wonirɗon. Haray hitande inne nogay e tati e nogay e nayi on ɗum woni 2023 2024 ton haray ko ɓe jonniti ɓe inni wo e sukaɓe tappay ɓe mulle ɓen ɓurɗo ñeñude on ɓurɗo wawde on ɓurɗo gollude on e muɗum e haray wo ko Ademola Lookman ɗum no woni o joueur nigérien jo fijanowo Atalanta ɗum ka nder championnat Italie. Haray noon enen Guinée men enen buƴe meɗen haɗum habbino hino tamƴinino ka Seeru Girassi ɗum woni denɗirawo musidɗo meɗen on gaari meɗen ndin ka wawa folude ɓay hari kankadi himo pirande e muɗum kanko e o marocain jo Achraf Hakimi e o nigérien jo e o ivoirien jo Simon Adingra. Kono noon e nder muɗum ɓay ɓe yeehi woni ha votama piro ngon dogama raɗonirama ha tawi ɓe ƴetti ɓe jonni ɓe inni wo haray mullere kange nden haray noon no yiiɗe balɗala wadde vidéo ji nandi Ballon d'or innete ka pular. Ballon d'or no inne ka pular mullere kange. Haray noon mullo koko mulliɗi ɓay ɗo andi hay pular meɗen o yehi ɓe inna jaw ɓe inna woɓɓe inna ko mullo e kono ko pihu mulliɗum ɓe inna ɗum mullere kange. Haray mullere kange e nder sengo lahiri ɗum woni Afrique on haray ko Ademola Lookman ɗum woni o nigérien jo. Haray ɓe jonniti yeeso Achraf Hakimi, yeeso Seeru Girassi, yeeso Simon Adingra. Haray noon e rewɓe ɓen kadi ɗon andi rewɓe kadi ballon meɗen Afrique kadi e rewɓe wano télé Afrique centrale on haray buƴƴe muɗum hino dolni e muɗum buƴƴe muɗum hino kelɗi e muɗum haray ko o jiwo o sonnajo o suddiɗo mo Tanzanie inneteɗo Barbara Banda haray ko kanko hendi mullere kange woni rewɓe ɓen ɓe inni wo haray ɓe wonno ɓoɗodirde ɓen ko kanko fooli ɓen ɗon fof Barbara Banda ɗum woni Tanzanie jon ko kanko hendi mullere kange nden. Haray noon wonon ka honna e ka sakkotoɓe ɓen ka inne ɓe ɗon hay e goto awa markata ɓen ka sakkitotoɗo on andi so ɗe fof feƴƴama sakkitotoɗo on ko on ɗon inata sakkoto ko hetti kon fiyo dargol fi wata ɓe wawa folude ɗum noon woni ko gardien de but on ɗum ko omo Afrique du Sud Rowen Williams ɗon andi no darnoɓe no Coupe d'Afrique on yino Rowen Williams o yaltino wenda sinami fayis ko penalty ji tati esikoɗi sinami fayis koɗi tati esikoɗi nayyi koɓe fijuno kamɓe e Cap Vert ɗum ka Coupe d'Afrique feƴƴuno haray ko Rowen Williams fooli kanko kadi e nder haray e sakkotoɓen ka sengo ka terrain ɗum woni e gardi yemɓe ɓen. Si feƴƴi ɗon haray ko o ivoirien jo Ernest Faye ko kanko haray ɓe jonni ñeeñuɗo on haray e hikkiɗo yeeso on jooma hakkiɗo jonno jooma pehe on ɗum woni entraîneur on e nder Afrique on haray ko kanko Ernest Faye ɓay noon haray ɗo andi no ƴettirno Côte d'Ivoire ɗon ha ka o naɓiri ɓe ɗon ha no ɓe ƴettiri noon e kan on woni omo ɓe nodditi ɗo e ka maɓɓe woni ko sakkitorum ɗo. Haray noon kadi noon ɓe jonnituno kadi suka pay koy kadi sukaɓe ɓen kadi ga o hawru koy hew sati koy ka woni e gueƴi moɗonaɗi ɗin noon ɗum woni ko o sénégalais jo kanko noon sin tamƴin toon simi fayal ko ɗum ɗo woni ɗimmum himo hendade woni o meilleur trophée ɗum woni jeune joueur e sengo Afrique on ɗum woni Mohamed Lamine Camara woni o sénégalais jo fijanowo AS Monaco buy yi'unoma ka Coupe d'Afrique buy kan no yi'udemo kadi ka équipe nationale kono kadi daraɓe championnat buy no yi'udemo ka championnat France ɗum woni télé Monaco. Haray Lamine Camara ko kanko woni pay kun foolu kun e sukaɓe giralɓe makko ɓen yon andi noon ko addo makko noon kadi hay ko sénégalais jo goɗɗo go kadi jogiti ɗum woni e Pape Matar Sarr ɗum woni o fijanowo nini e Tottenham. Haray noon ɓe indi ɓe jontuno ɗon kadi wo meilleur konte kon club on meilleur club on ko ɓe jontuno ko ɓe Al Ahli ɗum woni sengo Égypte o e kadi ɓe jonnuno kadi ɓe inni wo ko meilleur nation sengo ka ballon ɗum ko kamɓe ivoirien ɓe ɓen hendina e ivoirien ɓen hendina e nder muɗum. Haray noon si feƴƴi ɗon kadi andi mi landino ɗe balɗo mi landino ko honno trophée innete ka pular fiɓe andaɓen trophée ko wargue innete ka pular haray ko wargue ɗen ɗum ɗon woni trophée on ka pular woɓɓe no inna mbuña kono ko ɓuuri fewde comme haray koko wargue ɗen haray ko ɗum ɗon ɓuuri fewde e muɗum mi ino kadi woɓɓe kam no min ɗon ɓe inni wo ngenari wo onno ɓoylaki kono ko ɓuuri fewde kono dal haray ko wargue woni trophée on ka sengo ka pular. E haray noon ɓe jonnuno kadi e nder ɗon noon ɗo andi ballon on fijaɓe ɓen tappa e mullere ɓen toon kono noon haray kadi ñaawo wonno toon woni koko ɓenta ko arbitre. Haray noon arbitre assistant mo ɓe jonni on e équipe makko on ko ɗum woni omo Cameroun ko Elvis sinami fayis ko Nampoué
Cameroon to ara ko kambe jonni nyaawabe inetebe harabe wadali dudal wadde ellaji nder golle mabbe dum woni sengo Afrika ara ni ardo do fi festa ko don seda weltano kadi musiddo men on seru girasi kadi weltano kadi enen fo yahube jonni mo dole vota ni mo partage fi yo fo le nder mudum ko golle makko ni hewti no kaw hewti ni mo don jango hiden tam ini no gasita dara en kan kadi kaw arta kadi o pirata kadi o wawa folude kadi yeso sukabe fewdiɓe ɓen haray hiɗen weltano hiɗen jarna kadi kanko Ademola Lookman haray hiɗen andinini sakkitoɗum ɗo tigi tigi sengo ballon afrique on nigérien ɓen tigi tigi moodi hiɓe joguiti en innay tun haray tummo gon ko kamɓe joguiti ɓay ɗon andi adama ko kadi hari ko Osimhen hendino joni noon hikka ɗo ko kanko Ademola Lookman kono hari hino ɓitti moƴƴa noon hakkude makko kanko e Guirassy Hakimi innay sono pottino seeɗa e maɓɓe ɗon haray ko Simon Adingra haray mullere kanŋe nden warge kanŋe on ɗum woni trophée ballon d'or on warge mullere kanŋe nden Afrique 2023 2024 hay ko jonna ko kanko Ademola Lookman yeeso Serhou Guirassy yeeso Achraf Hakimi yeeso Simon Adingra haray noon e kadi e gardien ɓen kadi haray ko Rowen Williams omo Afrique du Sud pay koye ɓuri koye kalɗiɗo koye haray ko Mohamed Lamine Camara Sénégal rewɓe en ɓurɗo folde on ka tappugol mullere ɗum haray ko Barbara Banda woni omo Tanzanie haray musidɓe ɓe jonno ɗo fi fensitago noon seeɗa ko honno feƴƴiri e ko homɓe jonna e muɗum équipe jogoy to jonnama meilleur équipe kono ɗum ɗon haray ndaroɓe fof andi wono tepi machine nde en wayta e ɓe noon e haray mi jonno ɗo fi fensitago noon seeɗa hatta so tawi hino wela on kadi sifannoɗo waylan haalande kadi hala mi wawa e on fensitande piji ɗin ko honno indirta ka nder pular e ko honno kadi wona folirede ko honno wona piirinanede andite tun haray arbitre no inne ka pular ñawowo mo wonni on senditowo ɓoyɗaki kono arbitre no inne ka pular ñawowo ballon d'or no inne ka pular mullere kanŋe ballon d'or no inne ka pular mullere kanŋe haray trophée no inne ka pular warge warge ko ɗum woni trophée ka pular trophée warge ballon d'or mullere kanŋe arbitre ñawowo haray ko ɗo wonno jabande landal ngam sakkiti wadde ɗo musidɓe men ka hoore laawi haray pulankal ko fina fama famina sayi